Vilakazi mina ngikuzwisisi wena unjani. Wena ngiba sesikhathini uyanginina, angisisesikhathini uyanginina. Yo, hayi mina angazi. Yazi angazi. Angazi ukuthi uyongifuna nakwenze njani. Yazi angizwisisi ukuthi enhleki kokhunye angiyazibuza ukuthi sahlangana kanjani enhleki. Ngathi bengi-desperate la yazi. Njena ngisesikhathini wena ulala le, awufuni ulalela le, awufuni ini, awufuni ini. Unemithetho eminingi. Ube washo ukuthi ngirekhode ukuthi sahlangana kanjani lokukhumbula ukuthi ngelinye ilanga bengathi ukuthi une-memory loss mina. Uthi ama-period endeni mina? Nangisema-periodini ungininelani? Why unginina? Uyini kunina? Ngoba mina nina-ke ngathi ukuthi nginine ngumakwakho. Uyini kunina? Why ukhambela kude nami? Like awuzifuni eduze kwami and uyazi ukuthi like ngiyasogola ngesikhathi leso, like ngiba nama-pain kubuhlungu. Wena mara ukhambela le uhleli le use-TV le. Wena mawusuke uklina lapha endlini, yenzaba ucoshe abantwana endlini? Ngoba bazokufeyila imaga. Nako. Nako-ke into. Hayi usuke uklina, uyabacosha lapha endlini ngoba uyaklina. Yeah. La kuklinwa khona abantu abafuneki. Yeah. Ngoba abantu bendani bazokufeyila imaga. Mina ufuna ukuthi ngihlale endlini lo yiklinayo ngoba usuke ukuprocess yokuklina vele funa ngichele ngani ufuna ngiphumele ngaphandle ukline ucede sengidase mase kuhlobile sengiyabuya ngiyangena ngibani lo ngahlala endlini le ngingahlobi. Manje wena mina nangisema-periodini wena fanele ukuthi ukhambelele kude nami. Yebo ngani uyaklina. Yazi wena imikhuleko le yakho le yazi nizokuvanganisa ihloko ngitshela. Mkhuleka ungenzawo la vele lijaha. Isintu sakuphi leso? Lijaha mawulijaha ufuna wathi ukuthi awuhlali nemfati nilale embhedeni umniketa space acede ngeprocess yakhe kahle abe right sewuyabuyela ngoba utawugacela basho njalo emazulu base abantu ba-romantic babamba abantu babo yazi baba massage like la kubuhlungu khona babathengele. Yo hayi wena ngisazibuzana nje ukuthi kakwenze njani nasihlangana. Inkinga ukuthi mina ngisuke ngi-understand ukuthi ngihlala eSouth Africa and ama-movie ngigcina ngiwabukela lapha e-TV bese lo mcondo ngiwushiye lapha e-TV angihambe nawo. Laba abathatha lo mcondo bathi emamuvini ukuthi batawumasaja abafati bakuma-period. Hhayi mina angisilo lelo jaha. Funa nje lokuthi kucondzise futhi siku-understand. Angihambi ngaleyo ndlela, indlela yabo ebahamba ngayo. Sekwami mina ngumuntu lohlonipha kakhulu futhi uyabona lohlonipha netinvo takhe. Funa ukuthi vele ukuze sihlale sisimamele la endlini. Funa vele ngene izinto ngokulunga. Ujaha lo? Yebo, ufuna ube yinkunzi elijaha. Ya. Hhayi into lehamba nemoya libona abantu bathi hayi suka ngitakumasaja ukuthi ngimasaja kwento enjani. Semhlabeni vele. Sho ukuthi wena ngeke wawathenga nama-pads uze nama-pads. Amanye amadoda ayakuhamba le bapha abantwana neenkolweni benze ama-pads drive. Benze nama-pads drive nani nani bacabangela abantwana abancane. Wena nje nabhala acabangela mina-ke. Uyabona mhlazane ngiyongena esitolo ngithenge ama-pads mina. Lelo langa lelo ufuna ukuthi uma ngibuya ngithole i-casket ngilenzile la endlini. Lelo langa lelo. Ngoba ngende elikhulu licala lelinye elimadima kabi. Licala lelo lingeke licoleke nasezulwini lelo. Yabona lelo Jehova. Hhayi asathi batawubona phambili labayayo. Oh kwendwa kuzilahla she. Hhayi nje malahlekile mntwana wami. Kangaka ngawo. Yo. Bathi dendile akakhalelwa.